Maragobe togo chaka kurose county ya Kisii and Nyamira Nyamitari gwetera sekyo mekere kemanyekete na KMBDU konyara kurebe no kigo chako mu Global tokole Jumatatu starikinye omutinyo gatatu ni Gavana we county ya Kisii Arati nyara komerana n'abanyagetari me ya county ya Kisii na kobekese yoko igwana so kigo koremere mahamo kolengana na Arati ni gate birebu n'abanyagetari mbagendera nemeremo yabasaba n'abanyagetari basukiri ubosyo omugirobo mayiga yo mu Gavana we county ya Kisii Arati kobekese na gotebuna na kigo ikirania amagani yabo kolengana kiri abanyagetari bakwe murunganire ngamono gusagwa na komuri kyo mone wo banyagetari KMBDU asansemire Nairobi anabo igoni gocinga kija abanyagetari bakwe murunganire yo gotakini bakwe birogo no kunyoroka ngari yabo gati yanda mange asabono baro birigo ko chako osekonyara baro birigo chako mugirobo rituko rya Jumatatu aratinga kiye gasanga n'abanyagetari yabo nagote yabona cyo ikirania okolengana no kugani kwabo na kubuli abanyagetari kubwatira na sobwamo wikirania magendro no bokorere bwabo imeye county ya Kisii. The year and next year, business will be as usual. Patients will be treated, and all other people who are seeking services from our staffs, they'll be given those services. That's my comment.